upokojio početkom ove godine u Beogradu. I Predrag Dragić Kijuk pripada upravo ovoj, da tako kažem, liniji prećutanih srpskih intelektualaca. Radi se o verovatno najznačajnijem srpskom intelektualcu i organizatoru kulturne politike Srba u poslednjih nekoliko decenija. Mnogi od vas, siguran sam, nikada za njega nisu čuli. On nikada nije bio na televizijama, njega niko nije hteo da intervjuiše, on nije mogao da dobije ni počasnu, to jest nacionalnu penziju. On je izabran od članova Udruženja književnika Srbije za predsednika Udruženja književnika Srbije. Da bi nakon tog izbora se sastala uprava Udruženja književnika, promenila odluku Sabora svih književnika Srbije i skinula Predraga Dragića Kijuka sa tog mesta da bi postavila nekog drugog. To je Predrag Dragić Kijuk, a Catena Mundi je njegov zbornik najznačajnijih tekstova ikada napisanih na srpskom jeziku o Srbima, njihovom poreklu, njihovoj istoriji od postanka sveta do naših dana. Ta knjiga, koja je nazvana duhovnom enciklopedijom srpskog naroda, takođe je vrlo malo poznata srpskoj javnosti. Da bismo pamtili Predraga Dragića Kijuka, koji je u početcima i do kraja svoga života bio zapravo intelektualni vođa Dveri i bio naš najveći učitelj i podržavalac i pomagač u svemu što smo radili. Da bismo podsjećali na njegov zbornik Catena Mundi, koji je zapravo temelj ozbiljnog intelektualnog promišljanja sudbine srpskog naroda u istoriji i da bismo zapravo podsjetili na značenje same sintagme Catena Mundi, koja znači verige sveta, što je naslov kojim su italijanski humanisti nazivali Balkan, kao centar sveta, kao mesto ukrštanja svih svetskih uticaja i geopolitičkih lomova. Catena Mundi znači taj centar sveta, taj pupak sveta, te verige sveta, mesto gde se, dakle, odlučuje sudbina čitave planete. I to su tako nazvali italijanski humanisti. Mi sa idejom Catene Mundi vraćamo tu balkansku tematiku u 21. veku, koji će ponoviti 19. vek, sa željom da srpski narod na kraju 21. veka uđe, zapravo postane i ima nešto što je zapravo njegova nacionalna ideja. I to jeste zapravo ideja knjige Srpska unija, koju takođe večeras predstavljamo. Mi nemamo u 21. veku svoju nacionalnu ideju. Mi nemamo nikakav program sa kojim konkurišemo među drugim narodima u 21. veku na Balkanu. Ideja Srpske unije, pre bilo kakve evropske ili bilo kakve druge unije, a ovde će se kandidovati i Vatikanska unija, i Turska unija, i Nemačka unija, a jedino mi Srbi nismo spremni da kandidujemo svoju nacionalnu ideju i da kažemo hoćemo 21. vek da završimo u Srpskoj uniji, srpskih zemalja na Balkanu, Srbije i Republike Srpske i Crne Gore i obnovljene Republike Srpske Krajine. To je naša vizija. Mi za to živimo. Mi se pripremamo da 21. vek završimo u Srpskoj uniji. Ako nema jedne takve nacionalne ideje, ako jedan narod nema svoj nacionalni san, onda taj narod tumara u istoriji. Onda taj narod može da doživi sudbinu Hazara ili Kurda novog 21. veka koji će ostati bez svoje države. Koji mogu na 21. vek završiti i uopšte bez države. Kao narod zapravo koji će se seliti i živeti kako zna i gde zna. Dakle, postavlja se pitanje, iako smo već duboko u 21. veku, šta je naša vizija tog 21. veka i o tome na vrlo različite načine govore svih 14 novih naslova koje smo ovde pripremili. Želeo bih vrlo kratko da se osvrnem na svaki od ovih naslova. Siguran sam da će neki od njih privući vašu pažnju i možda negde, da tako kažem, korespondiraju sa onim interesovanjima koje vi inače imate kao čitaoci. Pre svega, ove knjige su podeljene u nekoliko edicija. Za nas najznačajnija edicija jeste edicija Putovođe, gde smo zapravo predstavili četvoricu istinskih intelektualnih velikana koji su Dverima u našem intelektualnom sazrevanju najviše značili.
To su pre svega Dostojevski, i to je jedan zbornik tekstova najznačajnijih srpskih i ruskih autora o Dostojevskom iz pravoslavnog ugla. Dakle, Dostojevski čitan pravoslavno-hrišćanskim očima i pronalaženje hrišćanskog pravoslavnog elementa u književnom delu Dostojevskog. To je zatim Solženjicin i zbornik pod nazivom Ne živeti u laži. Jedna istinska zbirka najboljih tekstova Aleksandra Isijevića Solženjicina, praktično najznačajnijeg intelektualca sveta druge polovine 20. veka, koji je zapravo u tom pokliču Ne živeti u laži oslikao svakog istinskog intelektualca sveta. Onoga koji se ne miri i ne pristaje da živi u lažnim političkim, ekonomskim, kulturnim i bilo kakvim drugim odnosima. Tu je naravno pomenuti Miloš Crnjanski, gde smo u jednoj knjizi sabrali sve te prećutane i cenzurisane, zabranjene njegove tekstove iz 1934. i 1935. a koji su zapravo bili istinski tekstovi od srpskog nacionalnog interesa, koji su prvi raskrstili sa jugoslovenstvom i teme okrenule, kako je on govorio, srpskom stanovištu. Dakle, srpskom sagledavanju svih aktuelnih tema i prilika u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji, a verujte da su ti tekstovi njegovi danas, iznenadit ćete se kada ih budete čitali, čak, rekao bih, aktuelniji nego u vreme kada ih je on pisao za njegove tadašnje prilike. Toliko je to živa literatura i toliko vi vidite i šokantno saznajete da se zapravo ništa nije promenilo od naših ključnih problema, od naših ključnih dilema, od naših ključnih zabluda koje mi imamo već 100 godina. I tu je naravno pomenuti Predrag Dragić-Kijuk i knjiga koju vam posebno preporučujem, knjiga Mudra ptica ljubavi, gde zapravo jedna knjiga njegovih izabranih tekstova, sećanja i recenzija, zapravo i kritika njegovih najznačajnijih dela, što zapravo je možda i najbolji način da upoznate tu, rekao bih, zaista presudnu intelektualnu ličnost koja je uticala na Dveri da postanu to što su postale za ovih 14 godina. Druga edicija je edicija Prećutano slovo, gde smo zapravo iz pera vrlo autoritarnih autora zapravo želeli da otvorimo neke prećutane teme. Tu je prvo pero srpske političke emigracije, takođe ove godine, nažalost, upokojeni Marko S. Marković, koji je napravio jednu fantastičnu studiju Istina o Francuskoj revoluciji, koja po prvi put na srpskom jeziku donosi jedan drugačiji pogled na Francusku revoluciju i govori zapravo istinu o tom prvom genocidu koje je Francuska revolucija učinila na sopstvenim građanima, ubijajući stotine hiljada Francuza u toj takozvanoj revoluciji slobode, jednakosti i bratstva. Tu je zbornik tekstova o nacizmu i zapravo otkrivanje pozadine toga kako je Hitler došao na vlast, kakva je njegova sprega sa Wall Streetom i raznim zapadnim finansijerima, kako je uopšte nastalo i kakav je uspon i vladavina tog najvećeg svetskog zla u 20. veku. Tu je knjiga Vladimira Dimitrijevića, našeg poznatog pravoslavnog publiciste, Prećutana kulturna istorija Srba, koja isto tako podsjeća na neke velikane kojima se malo zna, malo piše. Od pomenutog Kijuka i Marka S. Markovića, preko našeg najvećeg sektologa, video sam da je i ta tema bila ovde u vašoj biblioteci, Aleksandra Senića, do starca Mitrofana Hilandarca, Nebojše Krstića i brojnih drugih velikana srpskog naroda, novijeg vremena, koji su danas, nažalost, najčešće zaboravljeni. Tu je knjiga jednog od najznačajnijih savremenih srpskih novinara, Biljane Đorović, koja je uređivala onu čuvenu emisiju na Radio Beogradu Atlantis, koja je takođe izbačena i cenzurisana sa Radio Beograda, a nastavila je svoj život na sajtu Dveri kao Atlantis Ultra, gde smo pod naslovom Atlantis protiv Levijatana sabrali njene najznačajnije intervjue sa najvažnijim svetskim intelektualcima danas. Dakle, mi imamo novinara koji je u komunikaciji sa najznačajnijim svetskim intelektualcima i koje zapravo prenosi njihove stavove iz jednog drugog antiglobalističkog ugla o savremenim svetskim prilikama i zaista vam preporučujem tu knjigu kao knjigu koja pokreće mnoge teme iz raznih oblasti, od Srebrenice, Haga, Kodeks Alimentarius, Harpa, genetski modifikovane hrane, medijskih manipulacija, a tu su autori kao što je Noam Chomsky, Edward Herman, Judith Risman i mnogi drugi vodeći svetski intelektualci iz raznih naroda i država sveta. Tu je interesantna knjiga Aleksandra Arsenina, možda i najvećeg stručnjaka za informacione tehnologije i temu privatnosti,
koji zapravo pod nazivom Privatnost u 21. veku otvara temu koliko mi danas zapravo gubimo sopstvenu privatnost u savremenim informacijnim tehnologijama, u kamerama koje vrše nadzor na svakom ćošku, u ličnim kartama sa čipovima, sa biometrijskim sistemima identifikacije, u raznim dečijim iskušenjima 21. veka kada se sudaraju sa videoigricama, sa internetom i brojnim drugim elementima sada već bolesti zavisnosti u 21. veku. Tu bih istakao i lepu književnost, kako se to govori u nekim našim književno-kritičarskim krugovima, i novi roman doktorke i pisca Zorice Kuburović, Mali roman o svetlosti, jedan zaista za preporuku pravoslavni roman za decu, ako želite da svojoj deci date da pročitate nešto što je, da tako kažem, onako pravoslavna literatura, onda je to svakako ovaj roman, Mali roman o svetlosti Zorice Kuburović. I naravno tu je knjiga koja se pojavila još u oktobru ispred sajma knjiga pod nazivom Globalno zagejavanje, totalitarna ideologija homoseksualizma, prva studija na srpskom jeziku koja je pokazala šta zaista stoji iza ideologije promocije homoseksualizma u našem društvu, kakva je i koliko je to totalitarna ideologija i šta ona sve donosi sa sobom iz pera najkompetentnijih autora koji su o tome pisali na srpskom jeziku. I završit ću sa edicijom Dverjani, pošto je tako i najavljeno i predviđeno ovo književno veče i pošto je naš sledeći gost i govornik jedan od autora iz te edicije. Dakle, pored knjige Srpska unija, još dvojica autora iz, tako da kažem, rukovodećeg dela pokreta Dveri pojavila su se sa svojim knjigama. To je pre svega knjiga Globalizacija bezumlja Danila Tvrdišića, novo, drugo i dopunjeno izdanje, praktično jedne vrlo ozbiljne studije o izazovima i iskušenjima globalizacije i svim odgovorima na razna pitanja koja globalizacija sa sobom nosi. I tu je knjiga Vladana Glišića, Mali vodič za srpski opstanak, knjiga koja se zaista dugo čekala, jer je Vladan Glišić poznat kao jedan od najtalentovanijih srpskih političara mlađe generacije, čovek koji u ostalom u politici na razne načine već 20 godina, od svojih mladih dana kada je bio možda i jedan od poslednjih političkih disidenata i zatvorenika u komunističkoj Jugoslaviji, pa evo do toga da je na prethodnim predsjedničkim izborima bio i predsjednički kandidat Dveri. Dakle, knjiga koja je konačno, uspeli smo da ga nateramo, da vam iskreno kažem, sabrala razne njegove intervjue, razne njegove tekstove i razna njegova promišljanja sudbine srpskog naroda u 21. veku, a radi se svakako o jednom intelektualcu i političaru koji je, kao što je to pokazao, drugi deo njegove knjige učio od najboljih. Danka Popovića, Predraga Dragića Kijuka i mnogih drugih velikana srpstva od kojih se imalo šta naučiti i koji su zapravo nadahnuli čitavu našu generaciju da proba, da posle svih ovih iskušenja i izazova, da posle svih ovih katastrofalnih, identitetskih i državnih promašaja u posljednjih 100 godina iznova proba da pokrene srpsko nacionalno pitanje, iznova proba da definiše šta je to srpski nacionalni identitet i šta je naš interes gledan sa srpskog stanovišta u 21. veku, a ponovio bih i sa tim završio, to je nesumljivo ideja Srpske unije, jedan novi nacionalni san sa kojim mi želimo da živimo i na njegovom ostvarenju radimo, da bismo, ako Bog da i zaslužimo, i dočekali 21. vek u takvoj Srpskoj uniji. Hvala vam na pažnju. Pozivam gospodina Glišića da nam objasni kako da primenimo Mali vodič za srpski opstanak. Izvolite. Braći i sestre, pomaže Bog. Boško je kao i dovitljivi Čačanin se izmako da priča o svojoj knjizi, nego je pričao o celoj ediciji, a meni je dao tu čast da pričam o svojoj knjizi, što će biti dosta teško. Ovo što je upravo Boško govorio je u stvari uvodna i vrlo bitna priča o tome kako smo mi iz jednog studentskog časopisa koji je postao malo ozbiljni časopis, sa tribina preko onoga što danas zovu nevladina organizacija, u stvari u pravnom sistemu Srbije se zove Udruženje građana, uz sve sabore Srpske omladine i saborovanja raznih organizacija što smo zvali Srpska mreža,
došli do toga da smo jednog dana morali da zagazimo i u politiku, iako da smo u politici govorili ljudima koji su početkom 2000. godina bili u Dverima, niko to ne bi prihvatio, niti bi želeo da ide u tom pravcu. Tako da ovih 14 godina rada Dveri su jedno veliko sazrevanje jedne generacije ljudi koji su shvatili ovo čemu je Boško govorio, a to je da je kulturni rat koji se već decenijama i vekovima vodi protiv srpskog naroda, prvi rat, najvažniji rat, rat koji prethodi svim ostalim ratovima koji će se dešavati srpskom narodu. A shvatajući koliko je to bitna stvar, nastao je i taj časopis Dveri na Filološkom fakultetu Beogradskog univerziteta. Ja tad nisam imao čast da poznajem Branimira Nešića, Oliveru Dunjić i Boška Obradovića. Tek kasnije sam čitao te zahetane primerke časopisa i shvatio da prvi put posle dugo vremena, a ja sam imao neka iskustva u politici i u političkim organizacijama koje su u ono vreme se borile protiv tog titoističkog nasleđa, ali prvi put posle dugo vremena sam našao jednu pravu sintezu nacionalnog osjećanja, borbe za slobodu svakog čoveka bez obzira kojoj naciji pripada i svesti o tome koliko jedan identitet, ili kako kosovski Srbi kažu bitovanje, kako svest o tome ko si, zašto si ovde i šta je smisao tvog života, kako je sve to isprepleteno i kako sve to ima smisla samo ako se iz jednog u drugo uliva i ako vi svoju političku borbu vodite da biste sačuvali svoj identitet, da biste svoj smisao života odbranili i da biste kad budete pravili porodicu, kad budete vaspitavali decu, kad budete učili kako sa drugim čovekom komunicirate, mogli to da radite na onaj način koji vam je od Boga dat, ono što nosite u duši. Sve to ovako rečeno izgleda malo komplikovano, međutim nije. Nije, jer prvo mlade generacije osete kada je nešto licemerno i kada je nešto lažno. Mi smo imali priliku da osetimo koliko je licemerno i lažno ono što smo mi 2000. doživljavali kao novi sistem u Srbiji, a danas, hvala Bogu, imate čitave generacije mladih ljudi koji su potpuno svesni da laži koje su nam servirane decenijama nisu istina. Imate totalni kolaps ovog sistema nevladinih organizacija, evrounijskih propagandnih mašinerija, medija, koji su shvatili da su izgubili bitku za mladu generaciju. Ta mlada generacija koja dolazi, koja je mlađa od nas, koji smo nekad bili mlada generacija, je u stvari najbolja potvrda svojom masovnošću koliko je ova borba koju smo mi vodili imala smisla. A mi bi je vodili čak i da nije imala nikakvog smisla u smislu neke pobede, bilo izborne, bilo političke, bilo kulturološke. I sad ove knjige koje stoje pred nama, ta jedan ešalon knjiga, na najbolji način govori o tome da smo mi sve ovo što smo radili, i ovaj izlazak na izbore, i 200.000 ljudi koji su stali iza nas, radili da bi jednog dana ovakve ideje i ovakve knjige bile okosnica jednog novog rađanja države i nacije u Srbiji. Jer posle svega što su nam uradili, a verujte, mnogi drugi narodi su doživeli ovo što su Srbi doživeli u zadnjih par stotina godina, ne bi preživeli, ne bi postojali kao narod. Mi još uvek postojimo ovakvi kakvi smo i još uvek ne verujemo u laži o tome da smo najgori narod u svetu. I kad sve to tako pogledate, vi shvatite da knjige sa kojima smo mi ponovo stali pred vas i ovo što je Boško rekao, kako one izgledaju i šta znače, jesu stvari najbolji trag i najbolja odbrana svega o čemu smo govorili. Ja 2003. ulazim u Dveri i tad počinja se piše knjiga Mali vodič za srpski opstanak. Naravno da mi je trebalo dugo da sve to saberem i da nije bilo prijatelja iz Dveri, da nije bilo ljudi koji su mi pomogli, ja to možda ne bi ni sabrao. Jer kao što i moja knjiga miriše na one sukobe i na one ratove koje smo vodili ovih 10 godina, tako i Boškova Srpska unija i Danilova globalizacija i Branimirova knjiga i sve knjige koje su Dverjani radili, u stvari su na neki način odsjaj svih onih borbi koje smo ovih 10 godina vodili. Tako da, u tim knjigama se vide i neke naše zablude, jer niste mogli 10 godina dinamične istorije u Srbiji da budete društveno aktivni, da budete u svim kulturološkim, političkim i drugim borbama, a da ne primetite i ne poverujete u neke stvari koje se neće desiti. Ali taj deo koji govori o našim zabludama je mnogo manji od onoga koji govori o tome koliko smo bili u pravu
i koliko smo znali da na vreme kroz naša dela, kroz naše knjige utvrdimo probleme koji su mnogo ozbiljniji od svega onoga što možete vidjeti na televizijskim ekranima i u ovim političkim emisijama gde se oni bave temama koje na kraju, posle par meseci, postanu potpuno nebitne i kao da nikad nisu ni bile bitne. Mali vodič za srpski opstanak je baš zbog toga imao pretenziju da bude neka vrsta priručnika o tome šta smo mi uradili. Ne o tome šta želimo da uradimo. Jer iskreno rečeno u Srbiji i u svetu, u vremenu koje nam dolazi u susret, bit će toliko brzih promjena da niko ne može na svoju pamet da se osloni i da kaže ja znam i ja ću predvideti šta se dešava. Ono što je Dveri činilo organizacijom koja je uspela na neki način da predviđa događaj jeste to što smo isto ono što tražimo i za srpski narod radili u našoj organizaciji. Uhvatili smo se za provereni sistem vrednosti, nismo mnogo kalkulisali, nismo mnogo filozofirali. Kako neki stari ljudi kažu da je naš narod nekad bio nepismen, ali da su naši nepismeni domaćini znali malo, a to što su znali, to je bilo ono što je bitno. Tako smo i mi postavljali svoje odnose prema svemu što je dolazilo kao politički izazovi, ubrzane promene koje se dešavale u ovih 10 godina. Nikad nismo se trudili da budemo mnogo pametni, nego jednostavno smo sve merili kroz onaj svetosavski sistem vrednosti koji čoveku ne daje mogućnost da uvijek bude najuspešniji, ali mu daje mogućnost da uvijek bude na pravoj strani. I onda nema neke velike filozofije, treba samo biti dostojan vrednosti koje su nam ljudi ostavili, ljudi o kojima je Boško govorio. Ove knjige i sama ideja o Cateni Mundi je u stvari ono što je nama Kiju svojevremeno pričao kada smo tek počinjali da se bavimo političkim temama, kada je shvatio da ova organizacija prerasta u jedan ozbiljan pokret i kada nam je govorio da treba da pišemo knjige, da treba da radimo časopis tako da iza njega ostaju najozbiljniji primjerci na koje onaj koji hoće da laže o srpskom narodu ne smije da reaguje. Kao što nisu smeli da reaguju na naš broj o Srebrenici, gde smo izneli argumente posle kojih je Nataša Kandić morala začuti. Kao što nisu mogli da reaguju na broj o fašizmu, gde smo mi izneli argumente i dokumente o tome da fašizam nije proizvod nekih pivnica u Minhenu, Bavarskoj, da fašizam ne može da bude proizvod pravoslavnog duha kao što su pokušavali da nam prilepe, već da je fašizam rođen u multinacionalnim korporacijama, na Wall Streetu, da su ga rađali britanski i američki bankari, a Hitler je bio samo izvođač radova. To su bili argumenti koje kad smo mi izneli, svi oni koji brane zapadnoevropske vrednosti bi trebali da skoče na nas i da kažu vi niste normalni, ali su svi začutali. I tako iz broja u broj su ćutali zato što mi nismo ništa iznosili na osnovu naših predrasuda, već na osnovu ozbiljne dokumentacije koju smo imali zahvaljujući ljudima kao što je pokojni Kiju, koji je opet sve to imao zahvaljujući tome što je bio u mreži slobodnih, mislećih ljudi, intelektualaca Evrope i sveta, koji nisu bili spremni da robuju svetskom kapitalu i svetskoj diktaturi koju Amerika i njeni trabanti prave sada svuda po svetu. To je sve bilo tako da u jednom trenutku nama Tijuk kaže, momci, ako budete pisali knjige, ako iza vas budu stajali ozbiljni časopisi, kada jednog dana dođu po vas, drugčije će se prema vama odnositi nego da toga nema. Meni je to uvek izgledalo kao malo filozofija koja nema svoje utemeljenje, jer ovi koji uništavaju čoveka i duh i telo, njima valjda je svejedno šta taj čovek sa sobom nosi, da li ima neku knjigu ili ne. Međutim, nije stvar bila u tome kako će se odnositi režimski policajci prema tebi kada budu krenuli na tebe. Već je stvar u tome koliko ljudi će biti spremno da stane iza tebe da te čuva.